Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi mu gitondo cya tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 aho muherereye hose tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Ni ingingo z'amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko ibizindutse bivugwa ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu mujyi wa Goma imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. FARDC ikomeje kugenda icagahigo, FARDC ikomeje kugenda mu by'ukuri ikora operasiyo zitandukanye ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Nko ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo ngira ngo twabagejejeho inkuru ikomeye cyane by'umwihariko, ariko nyamuneka mbere yuko dutangira reka mbanze nsuhuze abadutega amatwi aho beherereye hose, ndetse tunababwira yuko tugiye kujya tubana kuri uyu muyoboro wa Karemba official mu bihe bitandukanye mu makuru agiye atandukanye kugira ngo mu by'ukuri tugende twinforma dusangira ibitekerezo kandi mu by'ukuri duhanahana amakuru ku bw'ineza ya rubanda cyangwa se ku bw'ineza yacu namwe. Rero ngira ngo twari dutangiranye n'ingingo ivuga ku bijyanye n'ibitero bikomeye cyane bya drone bikomeje kwibasira ibice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo nibwo twakiriye inkuru ikomeye cyane igaragaza yuko drone CH4 ebyiri za FARDC zagerageje kugaba ibitero mu bice bya Noble cyangwa se mu bice by'abanoberi hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma mu gace bita Kahimbi. Ahangaha hagabwe ibitero bikomeye cyane, ariko ibi bitero mu by'ukuri byari byamaze kugenda bitagetingwa cyangwa se bigambiriye kurimbura bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, aho amakuru dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité.cd, ibitangazamakuru birimo 7sur7 ndetse na RTNC nk'igitangazamakuru cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri bagaragaje yuko mu by'ukuri main purpose y'ibi bitero cyangwa se icyo ibi bitero byari bigamije byari kugira ngo bagamburuze izi nyeshyamba za M23 bica bamwe mu bayobozi batandukanye. Ariko nyamuneka mu buryo budasanzwe biravugwa yuko ma 23 yaba yarifashishije amakuru y'ubutasi, nyamuneka izi drone zikaba zahusha aho zigomba kurasa. Gusa igitangaje kandi mu by'ukuri kinababaje nuko muri ibi bitero haguyemo umwe mu bakozi ba UNICEF w'umufaransa wari usanzwe atuye hariya mu mujyi wa Goma. Ariko nyamuneka FARDC ikaba yakomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza yuko ishaka gutanga isomo ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye. Ngira ngo ibice bya Kazinga naho biravugwa yuko hariyo imirwano ikomeye cyane, nubwo bwose ibice bya Kazinga byo bivugwa yuko mu by'ukuri FARDC tayari yamaze kugenda ibyigarurira. Si Kazinga gusa, andi makuru tugenda twakira nuko yaba ndetse no mu Minembwe naho imirwano ikomeje kugenda iba imirwano. Twirwaneho irimo iragabwaho ibitero bikomeye cyane hifashishijwe drone zaturutse mu gihugu cya Turukiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ariko nanone izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri ibintu bikaba byakomeje kugenda mu by'ukuri bibahindukana. Ku munsi w'ejo ubwo uwo bita Oscar Barinda, uyu ni umuvugizi wungirije w'izi nyeshyamba za M23, yaganiraga na bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo 23 kuba akiriya gice cyaragabweho ibitero mu by'ukuri ni bigaragaza yuko mu by'ukuri ngo leta ya Kinshasa yaba ikibashakisha cyangwa se leta ya Kinshasa yaba ishaka imirwano idashaka kubahiriza gahenge. Ariko nanone leta ya Kinshasa yo ikagaragaza yuko yiteguye gukora igishoboka cyose ndetse igata n'ikiguzi yaba icy'amafaranga yaba icy'ubushobozi byose bazatanga. Ariko nyamuneka bamwe mu bayobozi bakuru ab'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bagirweho uruhare cyangwa se bagirweho n'aya makuba barimo baragenda boherezwa n'abavandimwe b'i Kinshasa. Imirwano rero ikaba ikomeje kugenda mu by'ukuri ifata indi ntera, aho benshi mu basesenguzi banagaragaza yuko hari haciyeho umwaka urenga umujyi wa Goma mu by'ukuri utekanye ndetse nta n'urusaku rw'amasasu, akereka mu by'ukuri ubwo igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ngo cyama 23 ngo cyashakaga kugira ngo kirukane za Wazalendo hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko mu bice bya Goma. Ariko leta y'Kinshasa nayo ikagaragaza yuko igomba gukora ibitero nk'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabitangaje, avuga yuko nta na santimetero kare n'imwe
izi nyeshyamba za M23 zigomba gusigarana mu bice byose aho zagiye zigarurira, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Leta ya Kongo irimo irashora ingufu mu gisirikare mu kugura ibikoresho bidasanzwe cyangwa se biri sophisticated. Ibi rero akaba ari byo bigomba kwifashishwa kurasa izi nyeshyamba za M23 kuva i Goma ugera i Bukavu, ukava i Bukavu ujya mu Minembwe, ukava mu Minembwe ugaruka mu bice bya za Uvira, ariko nanone tutanibagiwe muri teritwari ya Masisi, Irucuru, aho hose niko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zamaze kugenda zihigarurira. Ariko leta ya Kongo irimo iratanga icyizere kubera yuko mu by'ukuri irimo irifashisha tactique militaire zisa naho zifashishijwe n'abahanga tuzi mu mateka barwanye intambara zikomeye cyane. Nk'urugero, umugabo bita Samson ngira ngo muramuzi, yatanze rumwe mu rugero ndetse anagaragaza yuko mu gihe waba uhanganye n'umwanzi ukurusha ingufu, ukurusha abasirikare, nawe nta kindi kintu ukora akereka yuko utagetinga abo bayobozi. Iyo umaze kubica cyangwa se kubahitana, mu by'ukuri ibindi byose biba ari injyana muntu kuko birikora, biroroha cyane. Hari uwo mbwiye ngo ibi bintu tubigereranye, arambwira ati ese ko mubizi neza muri abantu basobanutse tubazi tubakurikirana, ese ubundi inkoko iramutse ifite abashwi ariko ikagira ikaba yapfa, mu by'ukuri abashwi bari mu byumweru 2 bavutse, abo bashwi baba bagifite kubaho? Mu by'ukuri rero ibyo ni ibigereranywa, ni nk'urugero nari mbahaye kugira ngo mwumve mu by'ukuri icyo abakadire bizi nyeshyamba za M23 bavuze. Mu gihe General Sultani Makenga ndetse na Colonel Nanga, leta ya Kongo yabahitana cyangwa se yabahigira kutababura ikababona ikabahitana, byaba ngo ari esheki ikomeye cyane ku buryo ngo bwaba ari n'uburyo bwiza cyane leta ya Kongo yaba yifashishije, aho kugira ngo ifate intwaro abasirikare bamwe baturuka igice kimwe abandi baturuka ikindi bajye guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Biravugwa yuko rero izi operasiyo zirimo zirifashishwamo izi ndege nizo operasiyo zonyine zishobora kugenda zagamburuza izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye, aho bivugwa yuko mu by'ukuri urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba. Abaturage rero mu mujyi wa Goma bari bamaze iminsi batekanye, ariko guhera ku munsi wo kuwa mbere, ubwo muri uyu mujyi wa Goma by'umwihariko hejuru mu kirunga cya Nyiragongo humvikanaga urusaku rw'ibiturika, ndetse benshi batangira kugenda bashaka gusuhuka ngo bavanwe mu byabo n'urwo rusaku, bakeka yuko yaba ari intambara yasatiriye uyu mujyi wa Goma. Kera kabaye byaje kumenyekana yuko ari inyeshyamba za M23 zirimo ziritoza kurashisha imbunda ziremereye cyangwa se imbunda z'imisada, ariko nanone abaturage mu by'ukuri ngo barahumurijwe, ndetse izi nyeshyamba za M23 zihumuriza aba baturage kugira ngo mu by'ukuri badakuka umutima, kubera yuko izi nyeshyamba zirinze umutekano w'uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice 100% mu buryo budashidikanywaho. Ubu rero amakuru yo akomeza kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba, nka kamwe twita ngo nakanyina wa nzamba. Aba barwanyi ba M23 cyangwa se izi nyeshyamba za M23 ziyobowe na General Sultani Makenga, biravugwa yuko zamaze kugenda zihagurukirwa. Bahagurukiwe mu buryo budasanzwe, FARDC yabahagurukiye. FARDC n'abacanshuro mu by'ukuri baravuga bati icyitwa ikiguzi, yaba icy'amaraso ndetse yaba n'ikiguzi cy'amafaranga, twiteguye kugitanga, ariko nyamuneka izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri tukaziha isomo ku buryo n'ikindi gihe bazajya batinya igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi operasiyo rero zimaze iminsi ziri gukorwa mu by'ukuri n'aba barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo, mu by'ukuri ni operasiyo bigaragara yuko zishobora kuzatanga mu by'ukuri umusaruro ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bivugwa yuko buri uko iyi drone izamutse mu kirere igenda igatagetinga ahaherereye bamwe mu bakadire bakomeye bizi nyeshyamba za M23, kandi murabyumva neza 100% yuko mu gihe aba bose bahigwa ndetse bakagenda bahitanwa, byaba byoroshye nko kumira amazi cyangwa se byaba byoroshye nko kurya umuneke, by'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba ari amahirwe akomeye cyane yuko FARDC igiye kugaruka mu mujyi wa Goma
ndetse FARDC ikaba igiye kugaruka mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru ndetse na Masisi, nubwo bwose izi nyeshyamba za M23 nazo bigaragara yuko zaba zaramaze kugenda ziryamira amajanja. Ndetse amakuru tugenda dukesha bimwe mu bitangazamakuru nuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze gufata bimwe mu byemezo bikomeye cyane. Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo ntakuka yuko agomba guhangana n'izi nyeshyamba za M23 kuva ku musirikare wa mbere ndetse kugeza ku musirikare wa nyuma, ndetse bigaragara yuko inzira y'ibiganiro yateguwe Idoha muri Katari irimo iragenda ikubita igihwereye, bikavuga yuko rero ubu ngubu ari rya hame rivuga ngo survival of the fastest, ubwo bivuze ngo uwurusha undi ibigango cyangwa se akaruta kandi karakamira, reka tubivuge gutyo. Rero niko mu by'ukuri iyi minsi ibintu bigaragara yuko bitoroshye habe na gatoya. Ni nayo mpamvu izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zishobora kuba zirembejwe cyane n'ibitero bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yamaze kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri yiteguye gukora ibishoboka byose. Leta ya Kongo yiteguye gukora ibishoboka byose igatanga isomo kuri izi nyeshyamba, bakabirukana Igoma, bakabirukana Ibukavu, bakabirukana Igicanga, Mweso, Mushaki, Karuba ndetse za Muremure, Rubaya na za Pinga, Sake, aho hose ni mu materitwari atandukanye, Somikivu, Kanyabayonga, Bunagana, Minembwe, Uvira, Mikenge, Mikarati ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri byamaze kuba official yuko izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigarurira ibi bice. FARDC rero birimo biravugwa yuko bitewe n'ingufu ifite muri iyi minsi, ingamba irimo iragenda irwana zishobora kuzagenda zitanga umusaruro. Hari amakuru rero avuga yuko ngo haba hafashwe bamwe mu bacanshuro bagize uruhare mu kugaba igitero cyagabwe mu by'ukuri ku nzu yakekwaga yuko yaba irimo Joseph Kabila ndetse na Colonel Nanga. Amakuru rero agaragaza yuko leta ya Kongo yaba irimo irategura counter attack ikomeye cyane, cyangwa se yaba irimo irategura ibitero bikomeye cyane, kandi mu by'ukuri ibi bitero bikaba bigomba kugenda bigera ku ntego kugira ngo izi nyeshyamba za M23 zirukanwe zisubizwe inyuma. Ndetse FARDC iravuga yuko mu kintu cya mbere igomba guhita ikora ari ukuhita ihashyira inzego z'ubuyobozi kugira ngo ubuyobozi bwa leta bwongeye bugire uruhare muri biriya bice byigaruriwe na AFC M23. Ariko nanone amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe icyo ari cyo cyose izi nyeshyamba za M23 zaba zitarabona ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hakaba hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu bazarendo bagomba ngo kwirwanaho. Ibi rero byaba ari akaga gakomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23, bigaragara yuko muri iyi minsi zifite akazi gakomeye cyane ko guhangana n'ubu butegetsi mu by'ukuri bwa Kinshasa yo mu by'ukuri ibijyayo bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, byo aho bivugwa yuko mu by'ukuri leta ya Kongo ngo igomba gukora ibishoboka byose ikisubiza ibice byose yamaze kugenda yamburwa n'izi nyeshyamba za M23. Ariko nanone bikavugwa yuko no mu gihe mu by'ukuri izi M23 zaba zitarakurwa muri biriya bice, no muri bitazabuza abakora imirimo yabo mu by'ukuri kuba yakomeza. Amakuru rero mu by'ukuri akomeza kugenda avuga yuko mu gihe icyo ari cyo cyose FARDC yakomeza ibi bitero byayo byifashishije drone, igakomeza kurasa mu birindiro bakeka yuko byaba birimo abarwanyi n'intasi za M23, ngo byaba ibingibi bizatanga akamaro ku mirongo y'imbere ku rugamba, kubera yuko ngo byakoroha kuba hafatishwa amakuru yuko mu by'ukuri ibyo bintu byose bihagaze. Inshuti bavandimwe rero amakuru yacu reka tugende tuyabaganira ku musozo, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho ngira ngo turagira ngo tubasabe mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, ibiganiro byacu mubikwirakwize ndetse mubiganireho. Ariko nanone turagira ngo tubabwire yuko uwo bita Karimba official mwari musanzwe mumenyereye, biragaragara
biragaragara yuko mutari bwongere kumubona vuba, gusa mu minsi iri imbere arateganya kuba yagaruka kuri kamera kugira ngo abaganirize, kuko nawe mu by'ukuri ajya tugaragariza yuko ibintu abikurikirana. Rero reka dusoreze hano ingingo z'amakuru twabateguriye, ariko nyamuneka muze kudukorera subscribe, muze kudukandira like, mudukandire share, ariko nanone munadusengere kugira ngo dukomeze tubane namwe gatanu kuri kagenzi ka